Dalje u tom Beogradskom kulturnom centru se održavaju izložbe. Molim vas, postojećemo, odvolite da... Koje su za zapad, a ne za ovde. Dame i gospodo, drago mi da se vidim u ovako lepom broju. Ja sam se pozabavio sudbinom ćirilice posljednjih 30-40 godina. Pošao sam od Novosadskog dogovora Matice Srpske i Matice Hrvatske sklopljen u zgradi Pokrajinskog komiteta Saveza komunista Jugoslavije 1954. godine, koji je označio početak spontanog zaborava ćirilice u Srbiji. Zaborav je krenuo preko partijskih kadrovskih rešenja. Na upravna mesta u privredi i kulturi postavljeni su kadrovi koji nisu iz Srbije, kojima nije stalo do njenog kulturnog obeležja i koji su shvatili zamenu ćirilskih pisaćih mašina latiničnim kao partijski zadatak komunisti i internacionalisti. Uglavnom su to bili ljudi male pismenosti, često borci za današnjicu, koji su ćirilicu shvatili kao simbol monarhizma i crkvene zaostalosti. Ovoj masi su se pridružili ljudi druge nacije i vere koji nisu iz nacionalističkih razloga htjeli da koriste ćirilicu i izbacivali je gde god su mogli iz upotrebe. Logo industrijskih trgovačkih firmi je menjan nepotrebno samo da se promeni, a zatim u administraciji su uvedeni latinični obrasci, te su zajedno sa latiničnim pisaćim mašinama zaokružili proces. Niko se nije usprotivio ovakvoj promjeni, a ako se usprotivio, bio bi prokažen kao nacionalista i antipartijski element. Deo pismenijih kadrova brzo je shvatio da tu nisu čisto posla i zbog karijere čutke su prihvatili latinično pismo. Bilo kako bilo, latinica je kao ravnopravnije pismo zakoračilo u Srbiju velikim koracima i preplavilo je. Značajnu ulogu u nametanju latinice odigrala je televizija. Špica TV Beograd, kada je započelo emitovanje programa, bila je rešena latiničnim logom, a filmovi su titlovani latinicom. Ovo je stvorilo nesvesnu naviku gledalaca da koriste latinično pismo bez nasilja i zabrane. Protesti zbog loga Špice TV Beograd i titlova bili su odbaceni, čak nisu bili udostojeni objašnjenja od strane uredništva. Zašto je to tako? Ovako ponašanje uredništva, i ne samo njega, već celokupne političke nomenklature, je jedan od primjera Srba širokogrudih internacionalista kojima je pomen diskriminacije ćirilice budilo asocijacije ni više ni manje nego na četničku kamu. Ovakav argument je prekidao svaku diskusiju o ćirilici, nametao je strah za ličnu egzistenciju kritičara ako nastavi kritiku dekulturalizacije srpske baštine koja se odvija pred očima javnosti. Kada su počeli ratovi 1991-1992. godine posle pobune hrvatskih terorista i kasnije neko se setio da je ćirilica proglašena u Srbiji i pokušao da je vrati na mesto koje je pripadao u kulturno-civilizacijskom smislu. Ali, kada se setio Ivan Klein, lingvista, izbacio neistinu da je latinica i srpsko pismo, isto kao i ćirilica, i nastavljeno je po starom. Ne samo što je nastavljeno po starom, nego posle oktobra 2000. godine proces dekulturalizacije Srbije je ubrzan. Danas imamo potisnutu ćirilicu i poplavu anglosaksonskih naziva firmi i agencija kao da smo na Malti, a ne u Srbiji. Ovo prisustvo anglosaksonskih natpisa sa TV studijima i anglosaksonskim serijama Srbija je preplavljena latinicom. Ćirilica nije zabranjena, ali se stvara navika da se latinica koristi u svakoj prilici. Anglosaksonske natpise prati izdavačka preduzeća koja navode da iz komercijalnih razloga zbog veličine tržišta, misle na bivše Jugoslovensko, najveći broj izdanja štampaju latiničnim pismom. Pravdanje izdavača nije tačno. Srpske knjige i periodiku kupuju čitaoci u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Makedoniji, a nešto se prodaje u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj i Sloveniji nemaju prođu. U Hrvatskoj je izvršen knjigocid, izbacivanje srpskih knjiga iz biblioteka i uništene su da im ni trag ne ostane. Nažalost, danas se susrećemo ovde u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, univerzitetskim gradovima sa iracionalnim stavom prema srpskoj kulturnoj baštini, ćirilici, koji se iskazuju ne tolerancijom, već isključivošću prema zaostaloj ćirilici koju stranci ne mogu da čitaju, kompjuteri ne mogu da je koriste,
i slične neosnovane malicioznosti. Moramo da nastavimo da pokažemo da je ćirilica vrlo moderno pismo u svakoj situaciji i da predstavlja prepoznatljiv element srpske kulture kojom se obeležava i čuva njen izvorni identitet i naravno srpsko obeležje zemlje i naroda. Srbi ne smiju da izgube svoj identitet i da postanu bezlični u porodici evropskih naroda. Ne mislim na Evropsku uniju, već mislim na Evropu. Evropska unija nije Evropa. Evropa je nastala na Balkanu i trajala je ne samo u starom veku, već je posle pada Carigrada 1453. godine preko Venecije i drugih mediteranskih gradova država preneta na podkontinent. Zato kao Evropljani ne smemo da sumnjamo u sebe i svoj doprinos evropskoj civilizaciji, čiji je deo srpska ćirilica. Latinica je posle 1954. godine predstavljena prvo kao ravnopravna sa ćirilicom u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gde su Srbi tada bili konstitutivni narod kao i Hrvati. Potom je dobila prvenstvo kao deo borbe protiv srpskog velikodržavlja i nacionalizma, pošto Srbi nacionalisti koriste ćirilicu i time ugnjetavaju druge narode i narodnosti i kao takva je opasna. Nasuprot ovakvom stavu stoji istina. Ćirilica je za Srbe isto što i slavska ikona. Ima istu funkciju kao porodično i nacionalno predanje. Slavska ikona povezuje porodicu sa predsima, sa savremenicima istog roda i porekla i sa potomcima. Ćirilica ima istu funkciju kao predanje i kulturna tekovina. Ona povezuje Srbe od prvog pismenog Srbina u 10. veku do savremenog u jednu kulturnu celinu i ima značajnu ulogu u njihovom okupljanju oko zajedničkog nacionalnog predanja. Pismo je deo nacionalnog identiteta. Vidimo šta se dešava u Crnoj Gori. Prvo da bi Crnogorci postali nacionalni Crnogorci, izbačena je ćirilica iz zvanične upotrebe, a sada je tolerisana zbog svesti Crnogoraca da su Srbi i do se prosvetnu politiku ne stvori ili mi dođe i Crnogorci Dukljani. Novi oci Dukljana zaboravljaju da su Dukljani bili Srbi, a ne Crnogorci i da je u Baru sedeo primas Srbije od 1080. godine. Nalogodavci da se ćirilica izbaci računaju dugoročno, te su izmislili i novu crnogorsku abecedu, ne kažem odluku. Ne samo što je ćirilica izbačena iz zvanične upotrebe, nego su izmišljena i stavljena u upotrebu nova slova koje označavaju neke glasove koji su šire nepoznati u srpskom jeziku i predstavljaju dvoglasno. Ovo je pokušaj da se, pored crnogorske abecede, od srpskog jezika stvaranjem novih reči po ugledu na Hrvate, stvori crnogorski jezik koji bi se vremenom udaljio od svojih korena. Jezik kojim se govori u Crnoj Gori od iskona i pismo od početka pismenosti, time su prognani i spadaju u nešto staro koje nikom ne treba. Oni Crnogorci koji smatraju da nisu Srbi i nisu Srbi. Otpadnika je uvijek bilo u svakom narodu, pa i kod Srba ima takvih. Nekada se za takve govorilo prodao je veru za večeru. U Crnoj Gori ima mnogo onih koji rado večeraju, naročito kada večeru nude velike sile. Što se tiče Srbije, tu je pojava zamene ćirilice latinicom vezana uglavnom za partijsku pripadnost Saveza komunista Jugoslavije i njenu nomenklaturu i raširila se pod kadrovskim pritiskom, kako smo već naveli. Danas je najviše pritisak za potiskivanje ćirilice vezan za Liberalno-demokratsku partiju, Ligu socijaldemokrata Vojvodine ili Lička stranka Vojvodine, kako mi to volimo u Vojvodini, se šalimo sa njima, i nevladine i strukturne organizacije kao NUNS i drugi. Imamo danas pametnog sveta koji stečen navik koristi latinično pismo bez neke zlobe. Na primjeru zašto odbacuju kulturno nasljeđe, prvo začuđeno pogledaju, a potom naivno odgovaraju da je latinica srpsko pismo. Ivan Pajtić projekat. Drugi odgovor pružaju primitivci, nazovi intelektualci, sve umadurani i slinavi koji pišu latiničnim pismom, koji uzvraćaju da oni nisu seljaci, niti crkvenjaci, da pišu ćirilicom. Ovi drugi, ama baš ništa ne razumiju šta čine. Njima se pridružuju lica koje žive u inostranstvu, na zapadu Evrope ili preko okeana. Ova lica su stalno vizualno vezana za latinično pismo sredine u kojima žive i ne primećuju da na srpskom pišu latinicom, odnosno da su nesvesno prihvatili dekulturalizaciju samih sebe. Ovim licima treba pridružiti članove njihovih porodica, odraslih i rođenih na zapadu, koji pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku, gde se u procesu obrazovanja vrlo malo pažnje posvećuje osnovnom kulturnom nasljeđu vezanom za pismenost, koja je deo nacionalnog identiteta.
Zato treba posvetiti više pažnje ovom zamaku dekulturalizacije Srba i raditi da se zaustavi i odstrani. Pokušano je, pored Crne Gore, da se 2008. godine isto uradi u Vojvodini odredbama novog statuta i zvanična latinica kao prvo pismo o pokrajini kako bi narod i nacionalne manjine bili ravnopravni. Ovim stavom koalicije Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara, no predloženim statutom pokrajine srećom neusvojeno u takvom obliku su zakoračili isto kao DOS prednjih na drugu dasku antisrpske politike. Borba za ravnopravnost naroda i nacionalnih manjina putem izbacivanja ćirilice i drugog kulturno-političkog nasilja je obična manipulacija svešću radi ispunjavanja separatističkih ciljeva autonomaša i njihovih sponzora i direktno ugrožava integritet nacionalnih i teritorijalnih Srbije kao države. Ne samo što je deo dekulturalizacije Srba, nego je u službi laži da Srba nema u Banatu, Bačku i Sremu, Baranja pod hrvatskom okupacijom i niko ne spominje. Ako ih ima, to je marginalna nacionalna zajednica. Ne znači ništa što Srba u pokrajini ima zvanično preko 66, a nezvanično 82% u odnosu na ukupnu populaciju. Štampanje knjiga i periodike latinicom, špice na TV ekranima televizije u vlasništvu stranaca su se pravda, već smo rekli, tržišnih potreba. Dobro bi bilo da je i to tačno. Već smo napomenuli gde se kupuju srpske knjige i periodike. U Hrvatskoj srpske knjige kupuju samo Srbi, a pored njih specijalisti za književnost, političke nauke i istoričari. Opravdanje za potiskivanje ćirilice ne postoji. Kod Srba postoji nekorektnost prema sopstvenom predanju i civilizacijskoj pripadnosti. Postoji i strah da ostaje iz vremena represije komunističkog režima Broza. Da zaključim, naš protest ovdje u zatvorenoj prostoriji, nas 50 do 100 istomišljenje o srpskoj civilizacijskoj baštini ne dopire nigde. Govorimo sami sebi. Ne znamo da li među nama ima novinara koji će preniti ono što kažemo u javnosti. Sve znamo, ali daj da naš protest dopre do javnosti da se stvori stav koji će uticati na javno mnjenje u Srbiji, da povede akciju da se knjige i periodika štampane latinicom bojkotuju i ne kupuju. Također treba pozvati gledalce TV programa da bojkotuje programe onih studija čije su špici i tituli zvanični. Srbi, uspravite se. Hvala.